Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Assalamualaikum. Iya. Tes ya, oke Mi. Iya. Kurang nih. Kah? Iya. Ulang nih pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki para kaiwi hadis singin nanasang watakalewe. Iya, tangang. Iya, syukur kina sama Poji. Iya. Laupuang Allah Subhanahu wa taala. Apa makadama sih gimana tuh? Mapoji aga tuh me mapoji baloli paga mapoji aga. Jadi paterus siseng ya. Agak papujita ini. Lo ku puangin. Ay, masukuro kina sedih. Ya, nasaba. Ang kasih si ronto ya di ason. Esto kami bagi esa indo kalau. Asona aseneng. Ya. Tanggal 20 sidi. Tanggal 20 sidi. Ulangan nang atau Juni. Tahu siaga. Tahun 2020 sidi. Makanya makukue pada na setahun nasi bawa tanggalan nadi. Padai. Pada ini pada tahun-tahun. Ulan na miha beda Pak ulangan lagi. Ulangan lagi. Tapi dek gaga men tuh 20 sek di. Dek gaga letuk mi 10-2. Iya 10-2. Iya. Iya, kaki nasa sirun tenda kalau ku acara nana sama padenda. Mapak dendang elo daerah. Letuk nasa mato tetik si Didi. Iya. Kode mana lebih? Kode mana lebih bahasa? Biasa gak lebih. Biasa. Makanya aku lebih. Ya naro. Aku lebih berarti ya, dek nagena. Iya. Paling bang ini. Iya. Agak sih. Iya, jadi matutoy na sama aku kuangin 32 menit. Wih, tapi beres dulu napa setengah jam nih? Iya. Oh, ya ga. Iya. Jadi kok makito informasi ka jalo aku saudagar aku makukuangin nasenge live kit didi aku channel YouTube Naiga Radio Baru. Jadi nako eloki na sama menonton sambil marengkalinga tapi Elona kan dek gagah, jadi harus mereka melalui link yang tersedia di description box. Iya. Apa kero? Iya. Oke, Indo Kalong. Ya, mudah-mudahan nasa saudara-saudara. Iya. Padang kamani setiana semua kue pada tudang. Iya. Angkatoni nasa mandreso. Tapi lo nana sedem baji andre kijol na pakai monitor. Menengkara. Iga nandra missing nasa ni amagi. Oh iya. Alo kama kutana Indo kalau kide. Iya. Kutana. Julo, mangkas di Maruka. Oh, HP tak garo. Iya, HP ko man di bawah. Iya. Tanda mah HP na. Ayan naro. Dek ni gaga. Iya, dek ni gaga. Agar ro takut tanangon na. Prani ga di vaksin. Vaksin ero corona. Iya. Dek pa. Bukan cuma corona saja. Iya. Dek pa di. Dek pa. Oh, dek pa tak boleh vaksin. Dek pa. Iya, jadi perlu tonasan ro. Main dek pa taloka. Dek paga panggilan. Untuk desa aku dek paga panggilan. Desa aku desa Telumpanuang karena nasto panggilan nah. Jadi idi pura nih. Dek tahu pak. Tapi ingkana panggilan ta. Panggilan nerodo berupa agaro. Di masjid-masjid atau lewat surat. Lewat informasi orang untuk pelekumi tetangga ya pak kebetulan ngona dek kakak to ayam. Tanda kapang berupa surat. Ya informasi memang kada noliki nasang menre ke puskesmas untuk divaksin ya. Jadi perlu tenan sing informasi karena saudagar edi apakah mega tutu tahu matau. Iya. Aja tama tahu vaksin nasaba demi kesehatan tak tom itu. Iya. Jadi nakuna sedek talok ka puskesmas idatangi tu kima tu bola na to ya. Oh, naruntuh ma bola ta? Naruntuh magi hanan kedek naruntuh. Masuk buki. Namun naruntuh bola ta ko idi masuk bu. Bebe tahan mana ka meloki masuk bu na. Iya. Ay kato tu rek tahu traumat si bawa suntikange aga den baji. Iya, maka memang kesuntikange. Malopoy. Mabet di. Pas sunti emang lopo atau jaruna? Jaruna. Iya. Jaruna. Angka mata tahu de season nelo isunti. Iya, apa tepam make iyaga.
makara. Jadi mega reke anu nadi tapi mudah-mudahan nas dapat ya nas indok kalau demi kesehatan tak tome. Ya kan makukue masih dalam corona. Oh, corona mo piga? Yang kampa. Magi wi tema kukuange ku pasak-pasak ya agak jaro ni tak tahu emang masker. Oh, jara ga masker. Ya nato nalo ni vaksin apa? Iga sudah dek na masker. Oh, jadi ya gara sana pa aja nih reke masker aku purani vaksin. Dek nata masker. Dek nata masker aku pura vaksin. Tergantung boleh kiri tapi ku sedih kebiasaan metoni itu makalalai metoni sedih aku masuki boleh boleh. Dek gaga masker ku mak deket ku anu Iya. Timu itu. Jadi setidaknya boleh kumani bawangi di. Jadi ya ini bawangi pedangi masyarakat. Maku koe makeda ajak tama tahu vaksin nasaba. Itu nas vaksinnya di nas pelindung pencegahan nas peliku virus corona ini makanya virus corona ya kan mega penyakit makuku mega virus di tapi diutamakan itu kan mega tangga pirek makanya matau kan nasinya vaksin mak mau pakai aja apa ini tomat tu nak boleh apa itu matu vaksinnya kupurani nas masih sekarang masih gratis Takut mati imun dripi maga aja na indo kalong. Aku nak kena pinas virus na pakai le vaksin. Jadi sebelumnya reke dek pana kena ki. Iya ma belum metoni kapan nasengi ku. Ya guys naro ilawan metoni sebelumnya di. Iya. Jadi ki isunti. Jolo Ini apa metoni? Jolo deh, kapan aku nana aku jolo dan baji. Kutanane. Jadi nako pura vaksin ki reke deh. Kan vaksinnya deh ibagi garo beberapa tahap toh. Iya. Angka letu tahap siaga ro. Dek naro keda tahap siaga yang jelasnya baka 2. Oh baka 2. Iya. Iya. Pertama kureke sompama ini hari terus 1 bulan lebih kapan apa lanjut sih vaksin kedua. Jadi sisa lah siaga ro siaga taseng ulang. Sekedar 1 bulan ga Pak Kang. Iya 1 bulan. Tapi setidaknya kan pasti dek cicemi. Oh iya. Jadi ya roko pura ni reke vaksin ijamin ni galewe nako dek nana kena ki corona. Ya insyaallah. Iya ga. Oh iya ga. Iya Pak. Pastikan tujuannya ke situ untuk mencegah. Iya toh. Apa tidak mungkin tuh nasarangkan ki pemerintah naku nasa kumejae pasti demi kesehatan tak manomi sehingga rekeng isuro kiloka vaksin untuk mencegah virus yang ada sekarang. Mengenai vaksin to na ya rodo den baji angka to biasa pura baca aku iro vaksin angka ge batas usiana. Oh angka. Iya jadi ya rodo ma tua-tua pada Indo kalong den digae i vaksin. Oh jadi selamat gitu balik ini. Iya, yang melebihi siaga ya 60-an garo umur. Tapi biasa kan kami biasa mapaku tuh Indo kalau tapi maku kapang anu mana nih kapang dina kapang istilah nama kada engka batasna. Jadi nak kena mana ki? Nak kena mana? Iya. Kurang awalnya di pakometro di yang batasnya 60 ke atas dek nak dingin vaksin. Tapi aku ang ada usaha informasi nanu mana seding. Nanu mana nih? Karena reke to. Nak kena mana nih? Oh iya. Jadi makanya reke masyarakat aga gunaan ero ya untuk kesehatan tanah setengah pak. Tapi seni tu maku kue Indo kalau di. Iya. Ya sengena penyakit virus corona ya tentunya supaya nalindungi ki ya naruh jalan satu-satunya kita divaksin. Oh makara di. Iya. Jadi nama arek ke masyarakat di gagama tahu. Aja tamat aku jaruna, becu mi jaruna kecuali ku pas suntik nama sekat malopo. Maku garo. Iya. Jadi anak kok biasa ini sengin dok kalau batas usia tudu mulai 18 tahunan sampai usia 60-an kode salah tapi maku kuang yang kan agak pembaharuan. Jadi nak kena mana nih? Nak kena mana nih? Oh iya. Iya, makro jadi ya narai palak bangi reke sini na pareng kalingan na iga radio di. Iya, pak kamang maiga tahu tahu to Indo kalau di aja tama tahu nasteng demi kesehatan tak minasten na lakukan nas pemerintah mapak. Iya, pak tidak mungkin reke na reki vaksin naku maka solangi. Iya, apa
Kerong. Iya, apa na itu na rodokan ku vaksin mako rodokan engka biasa ta i-share aga ku Facebook engka anu na reking dampak negatif na kata dampak positif. Tapi contohnya rek itu egana na berakan masyarakat sekarang yang kebagian kan ngerulai bangsa dari instansi pemerintah ke pramanen nih. Pramanen nih rek itu. Jadi sekarang giliran rek masyarakat masyarakat Pak Purani rek yang di instansi pemerintah pada pramanen nih jadi giliran tak sinasing di makokohe masyarakat biasa Iya, jadi ajak nata tahu indok kalong. Iya. Apa tak telur render lo kakuruk. Mote kaki mas to bu sapa togi. Iya. Iya, apa tanda kan satu ruang aki. Ya matu pre vaksin ide dekne burang. Na terjangki ki di corona apa lo kaku studio enak kena to na iya. Jadi lo sapa ki matu na ku de talo ki vaksin. Iya. Apa kurang rek di sedi informasi untuk lo ka masyarakat Iya. Makasih Irona sangona di iya makuto iya siago na tahap produk 2 di ta senge onna tapi magai agak senah kita ku hede 4 tahap 4 di iya 4 tahap Iya, untuk tahap ketiga berarti masyarakat Nadi. Tahap keempat masyarakat dan pelaku perekonomian dan mendekati kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Makara Nadi. Iya, jadi untuk sadagar rejana tema vaksin. Ini untuk kesehatan kita bersama. Supaya COVID-19 madek to ni rekedi. Masalah mana ki? Iya, Pak nama ku kuangnya. Laban ni ulang tahun na corona. Laban ni. Apa si tahun ni lebih. Iya, mudah-mudahan sila berani ronrang. Ini kali supaya ngedi. Oke. Indo kalong. Iya. Nasa bawutin na sumaku kue na patapoy na sa 2 mede isalen na tetek 10 di. Jadi sebelumnya nasangi pamulai carana mapadenda itarima patete teleponge kata jolo ibahas-bahas mengenai biasa tuduh tangaramu paga nenek Maryam adem baji uang ngerala nenek Maryam iya bola na mendrek bola jadi makukuangin nasa masih proses agak senah manu mupa masih proses mupa reking bolana dek reking makedayan reking na selesai tidak masih banyak kebutuhan yang lain iya. Jadi istilahnya indok kali dia terima pare kengko engkare pare donasi na atau bantu-bantuannya masih dibutuhkan sekarang di. Iya, untuk saat ini kita masih open donasi untuk sadagare rona sengelamu magasena mak bere rekeng waran parana cedek yang penting seikhlas na. Pak agar tindak kok megena sena bera napa otomi mondri. Iya, makutongang. Jadi indok kalong keren. Keren, dede, alhamdulillah. Iya, deh pak kasih. Agak senang untuk sadagare naseng elok mita itereking rodo agak senang proses pembangunanna jaka mereka de nama tepe na bagung meto magarodo desa dingu matepe pak naikana reke saluran tamak masa de gagap na buktina seandainya reke de ibangun tidak mungkin kayan reke iya jadi ibangun jadi ro sadagare elok mita nase rodo proses pembangunanna mulai dari pembongkaran rumah sampai pembangunannya kembali bisa dilihat di channel YouTube Naiga Radio Baro. Engka tu purana posting korodo di. Posting kedatangan sebagai tanda bukti. Iya. Maka daya rodo salurannya ropora ya gasena donasi ropora isalurkan manda ji anu ni rekeng. Pura ni rekeng ibangun. Pokoknya matuju mi reke matuju mah. Dek mana lese. Iya. Ya roda pura tak beriang. Dek magaga keru. Dek magaga. Kemana di tujuanna. Makotongan. Apa aku nasi balese salin naseng indok kalau berarti engke tu di kudampak nadi. Makotongan. Di tu malay anu nenek Maryam. Iya. Berena. Iya. Malah ku reking di nasu malay malam itu matu aku kai. Iya. Apa tanya anu tak nyala. Iya. Tanya hak tarik ini iya.
Iya, oke nih. Mungkin yang maru ka pacede nih. Iya, informasi. Iya, tentang Nenek Mariam Nendok Kalong yang sementara kena seku tegero. Balendrang mako kasi iya, mareng kali ngata tuh Indok Kalong. Iya, on kana listrik tama. Iya, kana. Kana apa? Iya, karena tak biasa nuna. Awas aku kuangnya fokus di pembangunan jolo di Wesena. Iya. Depa kena selesai Wesena. Depa. Ini naro maku kuangnya butuh mu pa, butuh dana mu pa. Mega kamu pa ku rita di Indok Kalong. Iya, tapi mau mega ku ta cek data mak bere kita cek data insyaallah pasti meringa. Maku tongang. Iya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sabar-sabar lama-lama. Jadi kamu hasilnya. Iya. Oke. Jadi kau mak itu. Iya. Purani maku naruh apa di. Iya, jadi aku mak itu untuk sadagarina sama nontonnya maku kuange. Aku komen memen nih. Apa nak pura ki mata tak telepon mati baca-baca nih di. Iya. Oke. Jadi lo mak komen ya, tak kirim memen nih maku. Masa boleh kalau mak terima telepon. Iya, angkat tongan nih tak pate teleponnya. Terima jolo di. Iya. Halo. Iya, halo. Ma, kasih. Napat deni nak kasih. Padahal dia yang kasih nata mak roh. Oh, dia terpaga. Iya, sekali naik terima. Mengemak mi. Iya. Ini nasum anak aja nabi anak tak talang. Iya. Iya, terima nih Pak lainnya Pak kasih. Kasih ga. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Nabaliki para kaya di singen watak kaleta. Nabaliki para kaya di singen watak kaleta. Iga tumai. Halo. Iya, iga tumai. Ya mau ambo tua boleh di Oh, boleh bone ya. Kalau ambo tua. Iya. Yang kena suku bone rode. Alhamdulillah seperti yang kalinya makanjak muto. Iya, aku idik magato si karebata ambo tua. Alhamdulillah Maka cek na sedih. Magai. Oh, magarese siarangnya di. Iya, maring kalinga ki makukuangnya pakai aga. Ke radio melalui Jaya. Jadi naku ilokina selesai bisa melalui Indonesia streaming. Tapi makanya aku tahu mak goro Indok Kalong to, boleh ku kapan anuna to. Oke. Makanya tahu mak melalui Sriwijaya. Mana ke Sriwijaya? Jaya. Sriwijaya mah kapal lagi. Jaya radio. Iya. Tapi pura to kamang kaling aku boleh ya, dembaji magarese meto. Kau pakai radio. Jadi apa kau desa? Tapi ku ya belaku tanpa anten radio ku. Makanya apa sadar kan kemarin ya bagus kan. Oh, berarti iya. Lepas dia ceng itu pale. Iya. Oke, terima kasih nasang informasi tak. Ya tapi seharusnya langsung corona. Pak desa dengan seding keling ya. Iya. Halo, elong. Oh, elong aga. Elong nancap Indra. Aga je dulu naro. Sana mau bunga pasarangi. Bunga pasarangi. Muhammad. Bunga pasarangi. Wanuna tumbuh hawana bunga-bungai. Oh, dede. Kok bunga-bungai deh. Aku bunga. Ananda kalau. Iya. Iya, igen ora terengnya bunga-bunga pasarangi. Kiri salah iya kamu. Dia kiri salah dola ya. Iya. Di Polma selama tanggal segi. Iya. Ketukan wagola sebain do pitna. Ketukan Iwan. Iya. Ketoi Antia. Di pohon ini. Iya. Selama tanggal segi. Iya. Kata Saki. Di Lempang. Iya. Selama tanggal segi. Iya. Kata
Enggak tahu. Bapaknya isan na ro. Bapaknya Iga. Ah? Bapak Naiga. Bapaknya Anca. Bapak Bapak Anca kula Anca. pabila. Tetap ada buntu. Iya. Ya, selamat tanggal satu. Ya, mana-mana ya. Ya, mana-mana na. Tanggal sama anak. Iya. Untuk yang ada yang kalau sebab ada yang baca, andok kalau sebab ada yang baca. Selamat. Den kanan den baji, den kiri. Waalaikumsalam. Iya. Oh, dia pengabar selah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patete Iya. telepon palima dioloidi. Angke nasa ngambot tua pole bone. Belana nasi sadan dok kalau yang kalinya letuk bone letuk Malaysia. Dede. Iya, tama ina sama lelo na bunga-bunga pasarangi. Angka gala guna ya. Angka. Iya. Magi yang kalinya. Emang tu pikir yang kalinya di apa nama ku kuang ikan waktu bungamu bagaro den baji. Dek nasi dinamakan cepat dari mai bulan-bulan Biasa di. yang lalu. Maku kuange. Nah kayak mani tak manu bunga-bunga na tahu aku sedih boleh. Dan na jampangi wi. Iya, ya to na roe na set dito na sengano di. Iya, ya ku bola aku anu mimegen dok kalau cuma gini. Iya, ya to na ro pak manu to si ko makurodo den baji nule to si reke yano iya ga senai. Iya guys. Iya Andre. Aku cuma ikan mana suka juga no. Iya. Tapi ku hobi na tawe indo kalong ya. Iya nama bunga-bunga anu bunga-bunga. Nalito. Nalito siaga juta. Iya lepas saeng kay balo ko pa saeng pangali balay na nangalia. Iya. Nama tu nandir balay. Lindo ali bana. Pangali balay ko maninasanya. Nanggalangi bunga-bunga mo. Iya. Tapi ingkat to biasa pora masa sa gara-gara bunga-bunga apa korada den baji apa na biasa na kan pole reke mapada aga ana lepa rengke se di tase di bola angka reke bunga-bunga na poji na launi na de pagagana na ya tepa manu ni reke korodo pasti nyawana iya kede magana hanape bunga-bunga ya tenek kana rodo di apa ku de pagana na de to na dinareke tawe idi ge yala nata iya pasti de gagala kilimu iya, naik lo nih. Nala gratis, jangan dulu. Iya. Ketagaro bunga-bunga lay. Bunga-bunga lay. Ayasa. Bunga-bunga lay. Iya. Ongke kan komba. Iya. Ya narokan makadana nang kana bunga-bunga. Kana bunga-bunga. Berarti karombo nadi. Engkambo. Iya. Engkambo. Berarti iya cocok nih. Akan anak bunga-bunga. Iya, ajak nasa mali rodo pade pagagana. Nah, berarti rodo rodo bunga-bunga makun rai. Makun rai. Iya. Tegi lo kambona. Tegi ge lo kambona. Sapa dale. Betul? Iya. Berarti kamatore ke bunga-bunga lain di. Iya, kata komba. Ya rode galana berarti lain. Galana lain. Ya rong kenana pasti komba. Oh, oke. Udah sedih mulai pikir lagi. Iya, politik ke bedana rodi. Gana. Deh apa lanjut nih jalan di patete teleponnya. Patete telepon biasa na erodo berarti patete telepon WA jole terima. Iya. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki para kai adi singenaw watakale. Iya, ika tuh mai. Ika mahe ndok kalonge. Ika. Kulapai. Oh iya. Ika kulapai nih. Iya. Maga tuh mai kareba Ika. Alhamdulillah mapela-pela sisek di Hawaii maye. Oh, mapela-pela sih. Mapela-pela Hawaii. Iya. Makumi dua mito kuda nama pela bosi. Iya. Katona reke maparaluangi bosi katona perlu pelai. Makanya kok si wale-wale reke ngono di. Cocok itu. Ja makada pela matero. Makase itu tanah-tanah. Makutonga. Apalagi maku ke matanang sing ngopi tawe. Iya. Jadi perlu maneng ya ro. Bosi si bawa dipelah. Kindok kalau ada perluan. Yang mana nah? Jadi matuk berat ibarat toh. Nah perlu toh. Iya. Terus? Jadi Ika. Iya. Magani asana Ika. Tapoji to mak bunga-bunga ini. Iya. Tapoji to mak bunga-bunga. Iya.
kamu bunga-bunga aku. Bunga-bunga agar roh. Ai dek bisa mana rupa-rupana Pak tahu emi pakai kesengi maka daya bunga-bunga tertunduk malu. Wih, masih siri itu Pak. Puring. Ya bunga-bunga keladi, bunga tengkorak. Iya. Oh, Mega tahu rupa-rupana. Mega tahu sena bunga-bunga ini. Batik selingkuh dek pagar. Wih, batik selingkuh kan dek. Mega tahu piku cara naro nulis selingkar batik. Iya. Na batik ya. Maksudnya saya di daun tapi kata celak kata hijau. Ya ko hero anu bunga-bunga janda bolong. Bunga-bunga janda bolong. Sebut-sebut daun nah. Aku bunga-bunga janda bolong ya roge sebut-sebut ero tapi ya bunga-bunga janda sobeku. Pano iku sapu yo lo. Kata janda sobe. Kagare berarti sampai ya ro. Nakoi boleh ya ro do macawe gare ulae. Iya gae te gae. Jadi pano ima bela-bela Pak matau kaseding. Oh iya ga. Apa dikasih tuli ketulu-tulu ka. Ketulu-tulu. Berarti kang ketuli anu si rondok baji lo kasih makutana to. Berarti kang ka ulat lo to balau si witana ti tapi ya moro tahun na. Apa wita nareten riku. Tas dita na, tala ni tas dita. Bagi-bagi nih. Mudah-mudahan bunga-bunga tidur mah deh. Iya, Bang. Iya, mimpi-mimpi mapagod dia terlalu percaya iya. Ini hendak kalau anu nah kok misalnya katulu-tulu maja anu natudu dek dingi curita. Iya. Nasaba biasa jadi kenyataan. Iya. Ini namis ini. Iya. Ya naruh ke dato. Jangan sampai ke pengaruna yang ada boleh bunga-bunga janda sobe. Pak boleh gue monro. Wadi, magaga. Dek kesalana kasih tuh bunga-bunga itu. Aja tuh apa gitu. Iya. Aku udah telo ilo kakak malah. Iya. Utara ki ilo na studio ilo. Kok berangi mah tuh ke saudagar ilo. Iya. Oke pala ika na pala ta sala-salangi di. Yang mana-mana ngenang kay labo apa doang kali ini online daw kalau dem baji iya monitor Oke. Iya kay rona igar mana ro ataupun ini panuntung bunda ini dan naba di PDG ada juga Bapak Sape Bunda Uha di Galak Raya katoi Pak Tata Ibu Cida katoi Pak Haji Muhammad Yusuf Kudu Haji Hamsina Putra Keke di tempat yang sama katona pokoknya yang mana-mana nanti tidak agak pasti lainnya. Oke. Terima kasih dan bagi kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanina sangona Ika lapai. Iya, ega namuna katulutulun na Ika. May gadi. Iya, sa di jaras sa di katulutulan. Iya. Jaran mata tahu katulutulin dok kan lo. Iya ga. Iya. Kecuali reki ka sebelum nareki matinro ka to naya reki wangerangau. Iya biasana makorodo jadi nakolo ki matinro ya ro pikirate ya numatoni. Fokus ke reki yang kada matinro na he. Iya. Tapi engka tuh reki se di katulu-tulu jadi kenyataan. Karo magaya. Rodo temetinro. Oke reki. Iya, buraka. Lo ke kareke salo ceme-ceme. Ayo ini nama saya ke kareke teme. Alah, pelana sedih. Si sabunan tuh bapak sih make ke seroda. Makto rodo deh baji. Pasti nak makorodo pak makan aku deh gaga. Makan aku indok kalau mi bawa. Makan aku iya mi kasih lele ku makoro. Iya. Kata tuh napa masuk ni ceri napa ki sadar wih. Iya. Matinro kak pale. Tapi kata tuh katulu-tulu iya no to letu reking kenyataannya reking agak senar irasakan. Iya padahal reking aku tepa lupa kira ke kawo tepa cakita gitu. Angkat sama kero datang. Iya biasa. Iya. Tapi ku katulu-tulu masalah makeda anu geus naroban saray katutulun naon na ikaro ya. Iya, dek makora paha ka sedek ko makora. Pasena pange ya dek pa nang kareke to.
itu kedang mesti kedang kulo ki matindro ya ari ngeraki. Iya, anu na tudo ang katutu biasa nako elo ki matindro jene ki jolo. Baca ya kursi, baca tonero telu kul, pokoknya maka baca-baca anak matindro. Apalagi aku berani masumpah, jadi kau berani reke mak jene, tinggal diteruskan saja. Sepanjang isa. Iya. Oke mi. Oke. Terima kasih balik pada teleponnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Baliki para keri senawata kale. Mama, dende la dapat tu beku pale. Dende baga. Iyo. Mama. Iya. Apa ini tahu maka apa tuh? Kakak wi, dua pale beku mama merekere. Magi nak kurang. Mandaro. Agak mereka. Sengimbo, meradio, kolek radio. Oh. Iya, manggil di. Pere radio. Iya. Tapi ona ya aku boleh indok kalau macakak mah. Aku boleh aku pere tong. Mana karo? Nah, macam aku boleh kurang berarti mejayan utai dia. Iya, mano to kasi ko bola di sa kadamaga si Ro. Iya, oke nih pala Ibu Cida. Jaga pelo kina sama sela-sela to idi. Desi gelo tata. Kanailo naro. Iya, Pak tak dua mitu elo wae naku anu. Iya. Yang penting gabung ni. Iya, Bang. Yang penting nang kalinga sadagare sadaku. Sadan Ibu Cida di. Iya. Dema longe soal kedua yang penting nang kalinga mana ni tahu aku tahu. Oke. Iya. Mana-mana nah. Yang mana-mana nah. Apa dendra bawa saja jadi yang mana-mana nah. Iya. Ingatan dek dapat silengan. Iya, oke nih. Spesial tu dua ko. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk Ibu Cida di. Iya, ini pada telepon berarti tutu jala telepon ini. Apalagi macam nasa waktu naloroy. Baca nih Allah, ini baca. Baca jolo komen-komen ini. Karena sekomen pertama kue deh, angkai Adinana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adinana tega kimonro. Jaja Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Indo. Iya. Malaysia. Angkasi kahe Indo kalau si badai baji. Iya. Alhamdulillah nasabak sehat-sehat mungkin. Iya. Alhamdulillah. Siro untuk kesipaingan. Iya. Aja tabosa-bosa sama komen di Jaja Mulyadi. Angkasi nasang Eca. Agero Eca. Sirun to si Demba jina Indo kalong dek gaga tapalimbang ngaman ni anu itu waktu kapan nasar di angka tu mata je kororia yata-yata naila studio yata-yata naila studio berarti masih mak mana orang ilau na studio berarti cowok tuh iya kacau tokoro lanjut Adinana salam iya poli desa jangan-jangan bete iya bete Tanetri aja ga? Iya, tanetri aja Pak bete. Oh iya. Oke, seleto untuk ide dia Adinana. Iya, Adinana. Mabela ga. Iya, mabela kok desa jangan-jangan. Iya. Berarti mega manuk kuro di. Oh, kan kalau bahasa Makassarnya itu manuk jangan-jangan. Jangan-jangan. Iya. Iya. Oh iya, CDP manu-manu tay. Anu tuh kapan ya di CDP garo desa harapan. Iya, anu mana yang kuro desa jangan-jangan desa harapan. Iya. Kampat tuh sih di. Puja nanti mabela tuh gar. Iya, bela puja nanti. Oh iya. Ya, oke, terima kasih banyak. Adinana, Indo kalong keren. Pasengi. Iya, warna keren. Terus Mahmud Ramadan official. Indo kalong the best. Alhamdulillah. Masalahnya nak kiane, nasapi nak yulpa tu kumenya. Oh, yulpa. Udah naik tu Indo kalong. Magda magi na yulpa ta sapa. Iya. Dek madin baji kak magi pek takutan nangi makede gerosen na ironi menyiar jadi makeda karekeng yulpa atau indok cenik kedos lekat nas di baji. Alhamdulillah awasangi berarti lepang tegera mabela bujungawa na lempang. Mabela ya nu bujungawa. Oh, bela bujungawa di. Oh iya.
Naule kira-kira Indo ceni loka kurang. Naule. Tapi dia setengah cinta di. Iya. Bulu reke nadaki. Tidak jadi masalah. Yang Salo. penting kita ketemu. Iya, salo naseng. Tasi na nangin-nangin. Tasi nangin-nangin. Kan yang ketasi nangin-nangin tahu itu itu nangin-nangin. Dek nangin-nangin naseng. Nangin-nangin. Masuk rahing. Jangan ada lanjut nih. Jaja Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita ngaso Indo kalau si Baden Baji. Agak kareba. Alhamdulillah makanjak mah. Aku ini magato si kareba tak jaja. Toto kisah di mangkalinge sak dana bila boleh Malaysia. Atau lupa deh. Iya. Orang nih guys. Orane di? Orane? Iya. Jaja Mulyadi. Iya, lanjut. Awi Indo kalong. Iya nolek apa kasih roka tulu-tulu tuku mano di. Tuku nangin-nangin ku salo. Biasana mah kuro pasti pura tau mai Jaja Mulyadi toh. Iya. Terus Jaja Mulyadi. Loki matiin renda kalong si Baden Baji tapi saya jewe. Oh, bisa jewe di. Iya. Supaya dek nama cara apa untuk tinrongnya. Kan aja we kena sempo Indo kalau kena lija. Iya. Tapi jarinya megana katening. Iya. Sekali atau nih kapan ini? Sekalian deh cuci tangan. Mama masker toki gama tinro. Ini bawa kalau kita depung. Bana. Kan corona mah kukuang itu. Iya. Jaga mana suruh kita masker matinro aja. Iya, wadi moto. Kalau kita bangi di kalau kita depung. Udah. Misa masker mantaji bando ini aku mau toki. Oke nih balik di. Ratu nana sekolah baca-baca. Iya, nasabah utun nasa masuk ke tahun tamak loro ini. Iya. Jadi pala bejola betul na loro apa ki mangkalinga matu elo na lo amboto makeda bunga-bunga pasarangi. Oke, selamat ki mareng kalinga.
Wendo laba ni honna kasi bunga-bunga na pasarangi guys. Laba li gabae, laba li ladange mantaji bunga-bunga. Iya. Sampai-sampai kayak medek kasih lakain na apa na bunga-bunga na misang inagele. Na bolo elek-elek. Lakain na di na bolo. Bolo. Berarti kebanyakan ngira perhatian aku bunga-bunga daripada aku keluargana sendiri. Wah, akhirnya lari lakain na. Apa yang merasa sama kedawi. Magiruna salah ika. Bunga-bunga na pasarangi. Berani sih bunga-bunga. Iya, tapi mereka tadi tak urani na puji bunga ini. Angkat tuh ke urani na puji bunga-bunga. Iya. Biasa aku studio emalau. Oh. Iya, makna kepanalaw nga di. Iya. Makna na Iya. Iya. Maka dia biasa tuh nak aku studio magi na semua cowok ka. Dembaji makada ka de mah. Iya, biasa na ibu-ibu emalau. Aku kuangi bapak-bapak na. Natira natira pok lokat. Wih, di makan cata ya tuh. Aku kemarin kali nggak pasti macam. Iya. Oke nih Pak di. Iya. Jadi kok make tuh apa watena sama kokongnya dapur nih 2 menit. Napa dapur sih 2 menit. Salena setete 10 reso ini. Ya makanya nih kalau Naku ipaterui asir untuk ketala tu nasa mata tetesek di. Iya. Jadi untuk sadagarin naseng elo marga ma seleng atau ma jumpa tamani mai. Aku nolo arua sekdi apa arua 2 sekdi. Kebetulan angkana ita Iya. Diterima nih jolo di. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio7. Nabalik kita rakyat di sini watak kali deh. Iya, Dem puji ku pondok goyang. Dan puji deh ya. Oke. Iya, magaga tuh mereka reba. Alhamdulillah, kareba made ceri semua. Made cek mah. Kanja muah. Alhamdulillah kok made cek mah. Iya. Lagi balik maga. Halo Kak, mangkalinya ki silong. Oh, iya ga. Malang kalinya tuh elo. Iya. Uang kalinya tuh suka 2 kilo. Deh. Arena ya lenyo. Nato dem bayi nalalena de nama kemana. Wih, makuto mah bay mengindo kalong. Kalau lena to mi ai. Aku ya alale ku mi dok kalau duk menyiar. Iya ga, menang ka? Mondor apa tera elok banget. Indo. Iya, dan puji. Iya, jaga pelokina sama selero. Ada ka elok kanaga. Elok ngagaro. Pada pasta dia kiko. Mong kan tersedia. Iya. Kurang apa? Saya kan mau nuntungin dok kalau mega-mega. Kalau terus kayak nabang. Kani mamaan. Iya. Mama Tika, Bapak Tika. Kani den naro. Iya. Kani udin silong andi kagaro pasangan. Iya, pasangannya yang baru. Iya. Gitu. Oh, nape ka betais ka den. Utananya mani dendre makada ka biasa na tuna sebelum na reke de kada na kana jumpa-jumpa. De reke na kana jumpa-jumpa reke benena to. Ai jadi season na dendre mangi ka sedin napa penasaran to ka reke utanai. Makada ka nape sedin ta jumpa-jumpa beneta makada bene baru na ka uwi. Iya tahu. Benena ya no Udin Saputra. Ternyata benena saking na jumpa andi ika bene baru. Padahal Udin Saputra Pancana? Iya, Pancana. Kan biasa itu na bene launa dek na kena jumpa-jumpa kalau. Iya. Terus 3P. Kani Bunda Resa, silong tuan takut. Andi Lala. Bunda Kati. Iya. Kani Mas Rio, silong Mbak Nur. Iya. Cantika. Tapi karo pasangan naro. Gabi. Bapak Ninor. Bapak Ayo, Mama Ayo. Iya. Sini-sinian na. Ya mana-mana narigaga pasilaingan. Oke.
Makasih. Iya, makasih toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkani naseng ada yang puji ku pondo goyang tamana sama sela-sela tadi. Iya. Jadi kau mak itu tarima sih jaluk patetet teleponnya tapi patetet telepon WA jaluk tarima. Oh, kakak patetet telepon WA. Betul. Berarti tanya ada Lena. Nari ya kamar peselena he. Halo. Aku petik kamu Selena. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum Biosepen. Tamat nih kan? Tamat nih. Bunda Uha ya, Bunda Uha. Halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biosepen. Bantu kiparaka di singen nawatakale kalau minungi Biosepenge. Iya, nak kerinungi Biosepenge. Iya, pastilah. Iya, maka kata mereka rebay bunda. Minum ni kapal serap. Alhamdulillah kareba si Pak na tu. Kenapa kalau letup oleh pasar? Oh, kan iki bola maka kareba makan anjak mah tapi kenapa kalau letup oleh pasar? Indo. Oh iya ga. Pasar lagi Rona. Mandale. Pasar Mandale. Oh iya. Jadi kan ike boleh? Iya kan. Tanah kewana poe mga masapa anginge. Minum ni kapal serap bah. Ya lo pakai bentor lalu dah kali ngai. Ay capu ni kapal serebana. Gemaseng. Sareba. Maka dah kat minum ni. Sareba. Malam minggu pi mati dok kalau naik buraki. Oh iya. Ni. Buraki tu mak janji bunda kada lokil lah kena seloka kustudi ko malam minggu. Lo kamang. Nah jangan wala papasula malam minggu sareba. Ay. Dek na cucu dek ka tahun nama kilo. Malam minggu tu ya sana biasa rodo. Ay cucu ni tapi dek kagagay ya. Iga siro ka dapat coy. Iga ngarek salah adi. Ay ndai. Ay. Dek bisa masarap bat wa guru mi tuai. Macam meladu biasa indok kalong. Iya dua kaca wino. Napa kacana itu kaca jumboy. Wah. Oke. Aku balas si kadem baji. Sanggara pepe na ya kasi. Kode ka sarap ba? Ya benar sanggara pepe nasi wa pecok-pecok na. Mudah-mudahan sama matu itu. Iya. Iya, bunda di tak dua anak matuk dem baji. Sangat tu ke studio menyiar 2 minggu telu. Oh, 6 itu je nah. Oi kasi. Pastor Romi ya. Dek tu kan kasi tengah sepe we. Lele ku mito ko endeng Iya tak ada 2 anu nah. Mes tadi dek ketawa aku ya kasi. Ini gemateng ya dek ketawa nah. Tapi dek mana magagay ya. Bunda yang penting kain dok kalong. Iya. Pak purane biasa dem baji. Dek pakatali popole tu Mamaal. Dek pagagay. Oh dek gaga. Tolong tonton ketali pematuk pole Mamaal lo mi. Kedaga. Ada persetujuan. Maga. Cinampo ku kamatung katalo popole biraru Oh, persetujuan lo tengar. Ya tak jadi matu berita ke mana. Ayo jak dapat dah aku tasi polo-poloin bunda apa ya we. Dek udah penasaran. Mana kakinya melangkah bunda sebentar kita. Ya ikutlah. Oh, begitu ga. Oke. Jadi macet ku langkah kaki na bunda Silap ba kira-kira jeta ya. Iya. Nomor sakit di sana tak indak kalau 38. Marani mah baca na sandal nindo kalong. Tapi nomor 32 mi. Wadah cuna tuh. Anak SMP tuh punai. 38. Masa tona walaupun apa sandal na bicu. Iya, 38. Informasi dari Mama Alpalet nah. Iya. Oke. Semuanya. Iya. Radio di Mapadenda Indo kalau ada baji. Mari mas nama dengan kita marangkali ngecewa anak siro. Oke, kasih ada baji Indo kalau. Terima kasih banyak. Terima kasih toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang sebunda macam cantik tapi kasih dikurang.
Apa dek na komen-komen si ku YouTube dek ka mata ma komen-komen sila lona letu. Iya jadi ga. Jadi aja bawan nih. Kama garo mata komen-komen na. Iya, komen-komen ki pe bunda matu rita te gae. Mama selfie agang kama na ngompi na sena sala mana letu ya. Iya gadi, Dia jadi imakluma nih bawang kalau di ya. Apakah aku ke wete jamangi. Oke. Terima kasih Pale. Halo. Halo, patete telepon biasa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pen. Tegi patete telepon ndok kalongi. Halo. Adik halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio7. Nabaliki para kaya di singan nawatakaleta. Nabaliki para kaya di singan nawatakaleta. Iya, gatumai. Yama biasa. Yama biasa. Apole Polman. Polman di. Iya. Aneh orang bahagia na Polman. Iya. Iya ga? Ano nak nalau bisul asmara. Mana bisul sak data. Mana ke bisul opo na data. Mana ke bisul. Kalau poi sak dan HP ta. Kalau sak data. Di hatu. Iya. Iya, Wana. Oh ya, kemarin kali ngam itu Wana magaga tumay papinet dinge. Kanja. Makan kanja. Makan kanja mah. Biasa iya. Perani nano wan di Pak Desi kita mah komen ku YouTube Iya, Dek. Mereka pemana. Tegi lo karo. Sibuk yang peti. Kita loka darat na. Loka darat na be. Dan nena papangin patabi Pak Daru. Iya, sih matu yang lada sih. Masalah ada mi Andre. Mana gelada Apa? Mai lada Yandre. Iya. Lada ya. Apa sih na tuan di? Noliki mati ladang. Loken do kalau. Masa dega pasti bawaan na kasih na. Sanggara pepek ga? Kau ya tuh don ulai membicarakan. Iya, Wana. Iya, ajak apa? Di topik kita komen-komen na Wana Dek pa komen-komen ko pa dek pa menonton pa dek kuperatan. Iya. Komen-komen na to. Oke. Ditunggu. Iya, ikan apa lah tasal-salang Wana. Parang yulawan di Kupalo. Weh, spesial. Iya, spesial. Spesial karetnya 2, Mas. Itu neseng. Lagi. Rada kok mah pesakit toh. Kedan itu Mas. Spesial karetnya 2, Mas. Iya. Kato ika patawang. Kato dente bunda Waha sama bapak Sapa. Iya. Kato Mama Al sama bapak Al. Kato Ecu. Iya. Kato Kak Dida ngajiani. Iya. Yang mana-mana Dega gak pasti lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wana ku Polman. Wana di kena seku Polman. Terima kasih Wana, selamat kemarin kalinya. Selamat toki majama-jama. Iya, jadi menonton Nina sama ku kuangnya di komen-komen ki. Terima kasih pale patete telepo we ai jole terima di. Halo. Iya, halo toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bio7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabaliki para kaya di singan nawatakale. Nabaliki para kaya di singan nawatakale we. Iga tumai. Aga. Echa ku mai. Kumai guys. Iya. Kumai. Echa ki mai. Iya. Iya. Jolo Cina piweca. Iya. Makin itu aneh kalau aku tenangi olah kedamaian karebata. Iya. Kanja maga kareban. Iya, masuk nu dembaji. Makan jak maga. Apa kasih dia penelpon tuh lo mana ki miseng karebana. Iya, contohnya den rewana.
Iya. Napa idik sih? Mager ka iya, magerika. Magerigi. Manengkah main oleh. Magerika seding. Manengkan oleh ro. Aga penyebabnya. Manengkan oleh. Pastinya ketua lana. Aja na wa semisengi. Namanya kak belok ko may mano sa bingi di. Iya. Jika mamatong ka solusina gato. Din rek jalan keluar mat kedalala kuki masuhe. Iya. Dek na jaji. Mat kedalala kuki masuhe. Jaka dek tete lalengi to kan perlu maneng ero. Lo te kaki. Akada kulo kilo bira rue lo te karo. Iya pancana ki. Lewati pancana. Lewati pancana. Lewati talu pange. Selalu bungi ki. Demu to. Banyak jalan menuju Bararue. Nice. Iya. Iya. Oke. Elong naga tuh. Elona. Kana elong. Dek nak ditapu tarak ke bisul asmara he. Iya, elong anu dulu, elong lagi. Bang iya. Natan na yamin lawi bisul asmara. Iya male. Letang asmara ro. Iwana man lawi onna iro bisul asmara. Iwana Iya baji Iya, kali na rupa coe ka. Iya. Terus Sarian. Na bombe ko dem baji no. Jumpa na pale. Siya mo ko sedih gora man ang bicu sa dako. Iya, bicu lang ada ku radio. Di apa ada tahun na? Halo po ni ga? Di apa ada tahun na? Halo po ni. Halo. Iya, makanja nih. Kanja nih ga? Iya, makanja nih. Jumpa na pale akong kanailong. Kau nange Iwana si Bawe Ruswandi. Kateo nak Bundauha. Aku nak nasuk Bundauha ro. Serba. Iya. Serba Tania. Serba apa? Engka sedingon nange Mama Al. Info na gak nasa. Iya, makadai. Info agak tuh mai pada toki Bunda Kalau kilo mandelawa coy ki Mama Al. Be. Lawa. Iya. Lawa aga. Hawa balik. Bicara salah sih dem baji lagi. Apa nih? Aja mau tak pergi dem baji do kalong. Apa busa kau tuh? Iya terus. Engkau tahu ni nangis dem puje lanjut nih. Ya oke. Iga manan rona labe dewang kali ngamanan. Gani. Kai Ramawar. Engkau tahu Mas Abid. Mama Dinul. Mama Ayong. Bersama Bang Kumis, Haji Megan, Dilala, Putri Tunggal, Engkai Indopite yang manis, bersama Wak Gola yang makeme. Kasih makeme si Wak Gola. Tega tali birang makeme nama kecil. Wak Gola yang makeme. Tega tali birang makeme nama kecil. Kuasa ngilabi makeme we nama pai Papi lagi. Tega kita lebih reto. Kama kadaki wagola makeme. Tega tali birang makeme nama kecil. Lebih ya mak kecil, karasana. Iya, ya kan. Daripada makeme dek sih. Karasana. Lah besi Wak Gola. Iya. Semuanya tanpa terkecuali. Semuanya. Elok kamu luncur lo studio Mamba ir penyarit baik. Kuni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sapan aku saliwang. Tetek ko anu palu-palu. Oke, terima kasih Aca yang kena sekebetaan Cina kok. Iya, jadi makitu. Makane. Ya kasih senah ipat terus sih pale terima si patet teleponnya pakai mak baca-baca komen matut nih. Iya, Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Iya mah aku begini mau. Iya biasa pejolo pale. Makutana ki kapa? Di petakutana. Nabanta para kay di singan nawatak. Nabanta ki para kay di singan nawatak kalewe. Iga tumai. Iya, Mahmud kubujung. Mahmud kubujung.
Ngawo. Bojo ngawo. Magi nang kaya sengiro bojo ngawo kampota. Gawo. Jadi sengiro meriolo kare awo tengah bujungnya. Magi pa ya seng katuya sa kampo bojo lita. Malitay. Malita labo. Ano kira tako tanang. Iya, bojo ngawo, bojo lita. Aga piro kampo ka bojuna? Magi repeknya sengi kampung icenne. Yung kampa bagiang pancana mendras naro bujul lompo ko. Aya bujul lompo. Oh berarti ka bujuna malopo ko ro. Iya. Iya ga. Magi pale kampongnya ya sengi cenne. Iya. Agi kutingin mo daro cenne. Kero may bone. Wala da bone tu Cuco ni. Magi ni sengi cenne. Isengi? Magale ma cenne. Oh magale macene. Iya. Oke, Mahmud. Iya, magaga tu may kareba. Alhamdulillah madikit-dikit mo pada jam matahari lagi cerah hari ini. Oh iya ga. Dek gagi yul pa magkukuang edi. Sangamen kayul pa. Iya, tasangame matang kayul pa dek gagay. Sana pinang kayul pa. Tetelupi. Lewe. Lewe si jam. Jumpa balik dulu sama Mondo Sedena Studio yang kekero Pak Bola bersama Indo Pita nah. Iya. Ada juga Haji Dar bersama Wak Sandro. Iya. Saya juga rindu sama suaranya Wak Dundu. Iya. Apa kabar untuk di mana berada? Iya. Jumpa juga buat Indak Cening atau lupa agak warga dana tuh ini Yulpa. Dan Naba bersama Daini. Ada juga Naro bersama Dain Kanang. Jumpa juga bersama Bunda Bos. Iya. Mama Dino. Dan semuanya saja. Iya, Dana tanpa terkecuali. Untuk ini dua tim menyare. Iya. Semangat Putki aja tempat Yosef supaya selalu sehat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Idi Mahmud yang kena suku Bujung Ngawo di. Terima kasih untuk Mahmud yang kena suku Bujung Ngawo atas partisipasi tanah song untuk ria acara nana semua padenda mangkelingan aseng elong-elok daerah di. Kampa sih di Pitri madi na pakai mato magas naro mangkelinga elong. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabantu gi para kadesen nawata kaleta. Nabantu gi para kaiwi adi singan nawata kaleta. Bapak Anca di. Iya. Tega ki makoko Bapak Anca. Kanak kia bolai. Oh, kanik kia bolai. Angka cumi. Ay, gaga din lagi. Dek gaga cumi, iya. Agam paling ka doko-doko. Baling. Oh, bale miga. Tengi Mama Anca, kami. Kami lah. Oh, kami ga. Oke, selamat kimaring kali ngadi. Prani mandran resto Kurang ingin lagi. Oh, bakas siaga nih. Napi cicang. Oh, napi cicak di iya. Oke, mi pale. Iga melok tale-tale-turi. Boleh turun nyolo Mak Neanca. Spesial rek cerita nama Mak Neanca Iya, spesial. Sampai nih galau tak? Wih, mau dani itu tahu ikut dalam penidi. Iya, oke. Terus angkatan Andrita Yeca. Andrita Yeca, igapi. Bunda Uha, Kata Bapak Haji Muhammad Yusuf Kudu sebagai Bunda Jamsina. Iya. Kata waktu itu bandar kita. Kata yang Ambok tua, iya. Pak Abbas, terus? Ya mana-mana. Ya mana-mana nah. Ya kurangnya ini jumpa Bapak Haji. Oh, berani kita jumpa Bapak Haji Yusuf Udu di. Iya. Oke. Oke. Ini sifat perlu gitu. Iya. Hanya dan pasti. Cek
Assalamualaikum. Cumi-cumi. Cumi-cumi kare. Cumi-cumi. Oke. Iya. Kanina sona Bapak Anca di. Iya, tongang itu. Nasapa kiden mak kedete gendok kalong lo kaparengi cumi. Be Allah ketinggalan situ pala. Mak dekat de iga gajak na talangi cumi. Dek nai talalangi Bapak Anca. Iya, dek nai tay. Lalangi mede tamak rupa na pala. Na pala sis. Namu maka pedet na lokay. Iya. Mau matindro. Aku makadayan riki atama rupa. Cina na meluncur. Cina mak jalencung. Makan ni paling dok kalong. Baca-baca ka pa jolo komen-komen ni di pagi ni reke telu sesi. Iya, ta baca ni paling. Iya, letuk ni na Jaja Mulyadi. Berarti yuha-yuha sih. Yuha-yuha. Iya, yuha-yuha. Maka deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjak na sedih sa datak ku tu menyiar pakai mai. Hah? Kanjak. Mana sedih ya bicu? Ente ke bicu. Ada malupu seru anu nakana he. Bicu sedihnya. Baicu. Hah? Baicu. Ada mah malupu mah tahun na. Iya, baicu dah culina kasih. Iya, oke. Oke, deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Ya. Selamat tangaso Indo-Indo. Purani tangaso di? Purani labat nih. Iya, labat nih. Lo nyeroeng. Weh, cantik nama anak sewita Indo-Indoku. Mamuar engkaki sehat-sehat. Amin. Iya. Dapat tanah ku. Nah, kasih wanu kita. Mau petana dah. Dapat tanah. Maji lebat lototo nih, dek gagah. Tidak pita lete. Iya. Lanjut. Oke. Oh, kampai teh. Agapi. Mau muar yang kaki sehat materu. Iya. Jauh kasih ki Indo. Oke deh. Iya. Lanjut. Terus Nur Hidayah Ganasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki para kaiwi hadis ngena watakalewe. Selamat siang Indo-Indo cantik. Iya. Cantik mana si Dembaji si Indo kalau. Tapi lebih cantik wana. Kumatana wandi. Iya. Apa siaga we. Iya. Oke. Pokok nama cantik materu di. Iya. Terus kan paga? Nek nagagah. Gagah. Makanya kapa kuma putra eloni kena sengelona ancila rici. Maka dah. Doko-doko agar doko-doko uti, doko-doko rahasia, doko-doko mana kaya hede ta telok ta putar lah. Peraki mana doko-doko atau melok ki mana doko-doko? Lo kedua. Pilihan kedua. Agar. Lokak mandre doko-doko. Kamegay doko-doko indo kalong. Doko-doko agame melok tandre. Doko-doko cangkuling. Lokak ti mantu boleh. Kata ga mau main ke mana sedih. Agak selamat ya ringa-ringa senegar. Iha.
Iya, dan baji. Oh iya. 50 ni 4 menit di salina tete 10.2. Siaga nih. 50 ni 4 menit. 50 ni 4. Iya. Nah, magani senah cek de mani nasa waktu di. Sesi terakhir na nasi. Iya. Oke. Jadi siaga terima patete telepon. 5. Mama. Iya, terima ni. Jangan na 5 pak na lebih situ. Terima ni jalok patete teleponnya. 2 nak kapat di. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Membantai na baliki para kay adi singin na watak kalewe. Iya, na baliki para kay adi singin na watak kalewe. Iga watak kale. Watak kale na bapal. Watak kale. Namun rekeng indo kalau minung watak kale na bapal na nuri na para kay. Megatusin Ano kayo di ko Apa makada watak kale na bapal? Iya. Ini cuca na dapat bapal minung. Oh iya ka. Hidik kapang. Iya, Mama Al. Itu minung ngengi na para kay watak kale na. Iya. Ramanya. Iya, cocok itu. Iya. Iya, magaga tumay kareba Mama Al. Iya, kareba kasi-kasimu lebih kasi ko kamana kilo may. Be, mangoli kidi. Idi mi kapa 2 kilo. Idi mi aja. Oh, indo kalom mi. Iya, idi si 40 kilo may. Si 40? Si 40 iga. Aga, ama kata mo to sila lona letso tu. Oh, iya ga dek piga ga ita Oh iya. Dek piga terita jenge. Iya. Iya. Terus? Lagi apa? Iya, mana na bunda uha makutane makada. Ajak na di erino kalau alena pasti urus ya. Makutane maga. Tangkalingan. Oh, tangkalingan. Iya, dewan kalingan. Agar informasi no nak bunda uha indo kalau makada aga. Makada agar na boleh pai. Nah, kok kan agak informasi nama Maal. Makada oke. Oke nih tuh guys. Iya. Masuk nah. Oh, lo imendre anu geremol. Wah, mabela-bela. Nah, mabela-bela ya tuh. Asing lo. Iya, ada sempari ya apa yo lah pada maulan aku. Mabela-bela ya tuh. Iya. Ya harus kau persiapan jadi pak ya rokok kimendre. Aku mendra ki mapa gudo. Ma tada palis na kantong ya. Paku dek gagak pari kantong nang kalau oli aman sama anak itu. Iya, Pak maku dah hati ya mata aku poji ya. Dek telok saleh ku dek neliang ka. Mondro nih kasih. Mau umpo pak kantong. Iya, mau umpo pak jadi ajak sana jolo. Iya, nah iya manipi kantongku jadi dulu endre yolo. Iya, dek tiap uli sana ku dek gagak lingan. Apalagi dek gagak kantone tak sulara aku. Weh. Masih lo joka mandre bale. Maka dak aku bale oke. Apa ini tuh ai lokan omai. Nih. Dek pahe. Cina pi. Cik dan ima buangnya. Iya, ikan apa lo tak selesai Oh iya, mana-mana nana. Pendengar radio juga. Iya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, angkane dendre. Mama Al ko beraru Yang kena seku biraru ya terima kasih nasang untuk ide. Saya dipi terima jolo. Angka baga. Wih. Ya terima nih jolo di patete teleponnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Nabaliki para kaya di Singenaw Takaleta. Nabaliki para kaya di Singenaw Takaleta. Si DP mantu terima dok kalau. Iya. Masa nih? Iya, iga tumai. Halo. Iya, iga tumai. Panuntong. Padongtong. Ya magaga tumay kareba panuntong. Bosi banyak. Oh, bosi. Bosi lah. Biarin na bosi kumay ha. Di calangan na tu. Iya. Apelas tadi kumay ha. Panuntong, mendra mo pa kabalewe. Ay, mani menrek manan yan. Wih, napari ka masuk baja lo meli balik kulilangi. Adik masuk terlibat Cina kurun tu. Oh iya. Salah.
tapi dewa anu ke apa kata menerima kepala ini. Jadi mangga apa sih roh? Sira kita ngi. Manu sih. Cara kita nih. Oh, cara kita nih gare. Iya. Man pasti masuk kita ngi ada nanok peng sih. Oh. Lo nih mek rumah mana mai. Lo tak cumi kung kamu apa le. Iya. Paling padangi bahwa kalau kino mai aja tempat tuju cara kita na. Iya, apa itu ga bale di. Iya. Apa lu ada kita itu bicara. Aku garong. Iya. Oke, balik panuntun terima kasih. Iya. Pasal-pasal udah mendawa apa. Iya. Bapak Sapa sama mendawa. Bapak Sapa. Mama Selfie. Nenek. Iya. Pak Tawakal. Iya. Haji Laugi. Haji Yusuf Bodo. Iya. Bapak Anca. Iya. Bapak Maji. Bapak Maji. Ya mana-mana gak apa. Ya mana-mana nade gaga pasti lainnya. Iya mau tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk igasna panonton di. Iya. Oke. Saya dipiterima juga pakai masih mama tuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sevan. Naparakai ya di singen nawatakale ya rekto rinungi. Iya. Kumalasaki. Hah? Magay. Kumalasaki magay. Inutoi. Naurai lah saya. Oh, naurai gapay lah ya saya. rekto rinungi. Iya. Iga to na sumay makan jama pa ko sa disadana. Bawa seteli makan jam itu sadana wak gola kas. Oh, gola ga kasi na. Sadana ming. Tahun Iya. na ma. Dede. Dede. Oh. Mageli-geli. Iya, tega mata lek bira mako mena makecil wak gola. Dek gaul lebih. Menang ka? Apa makan jam mana? Oh, makan jam mana pilih dua itu? Iya, dua-duanya. Dek kagak kena pilih makan jam mana? Makan jam mana? Iya. Jadi mako ko he rasa ki seding. Agak ala merasa. De masuk ke rekening di merasa ki, iya. Merasa masuknya? Mama kecil. Iya makanya itu tahun nagola nama itu. Oh iya kan. Nah istilahnya rasa negara kedaku gola kesi macam ni. Iya, aku gola nama macam ni. Iya, aku gola. Nama kecil, mana nama lama keme. Kasih Iya sah. Kurang semangat. Kasih. Iya, apa sesama wita lego. Kasih nak. Oh sosrek yang macam ini. Iya. Jadi dia kata semacam. Tak oleh pupu anu na. Pupu camingin na taro. Oh benar. Iya. Ingin apa lah terselesai ngiro. Masalah kini. Iya. Jaron nama gay balik naro. Panonton. Iya. Panonton. Mega tu cumi na. Iya. Mega kelapa bila mega tu cumi na sebab balik na to. Mega butin na. Iya ga? Iya ha. Mana ka apa ya butin na ma? Idik me tu. Iya lanjut. Kata ku mati ni. Mega tu cumi na mega tu balik na. Iya. Oh ya tu kemana? Iya. Si anu ni gede na madepung asopon ni 5 juta. Oh iya. Kalau nadu tai. Ndak kalau. Cawana wak gulay. Makan dame toy. Iya, makan dame toy di wak galadi. De apa nang kalapon dakai. Tema nama katulu-tulu royanto tempat intro mapau. Tidak bisa. Agak. Makan dai napin kanana sedek 15 juta. Kakak makan ni kun kana 15 juta makan dai. makan dai. Indok kalong. Kita kana seloka mak duta indok kalong. Iya. Oleh nare. Makan dai. Oleh nare de mana wala. Kalau nare ngerelalo nak kasih mai kan deh. Kalau nare bawa mi dek mana wagaga. Tapi dia nelo.
Iya. Dek nelo maksudnya. Dek nelo reke nak kunala iya rek bami ndok kalong. Ay masuk na reke doit na reke 15 juta nala bami reke ngindok kalong. Lebih mahal. Makada kalau ku pemaga makade kailo ku. Coba nih kalau nama rengi doit ndok kalong. Iya, makutonga wa gola makutonga. Apa jaga katulu-tulu tempat tidur mapau. Wah, makada kak mitai tamu patuku nabi 15 juta mitai tamu ponto notasi Tapi orang agak kayak anto aja meras anto tanya kalau naga ambil kematul berada bapak mati. Ganda pelemodi. Dari waktu gagal liset nero. Maganda yolo ni antong. Patuda kiala. Patuda kiala. Mangan na kay. Mangar gede kay. Mangolo yolo. Elok ko siya lawin ako. Ay, makanya mangolo tega ko kay mangolo yolo. Masa loki si olong. Kiri loki kalian riole aja. Ay aga. Ay indo salah pe salah indo kalau salah. Salah yolo lo karo jadi mangolo yolo. Begitu viral. Awen deh. Makanya jatuh dari tadi. Ay deh. Kok mangolo yolo re jangan nangolo yolo mangolo na sagas na si olongin dok. Mati bela nato to indok kalong anto. Iya. Jadi to ma. Iya, bunga-bunga like kita. Kita mau jauh like. Iya. Dia nak cek apa ma mega cerita kan gare. Ya mesa itu nana reka cumi na yanto. Makanya na sarang cumi na sa dembaji mega cerita Iya, de mana mega cerita ko matinro. Iya, ko matinro ka de. Iya. De mana mega cerita pak penyiaran to ngajar buku ya ro penyiar mana to nga. Bukan apa au. Lanjut nih deh. Lanjut. Yang mana Iya. Menarapin itu nana di balalo nero. Oke. Jakamnya ya reka kasih. Masih mani peto mak kecil coba to malawi ya. Wih kasih. Guru semangat to malam pe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke wa golata indo kalau di ku sakura. Iya, seru meto sedih wa golata. Iya nih. Cowok-cowok mau malangka-langka pada indo kalau. Abe de male. Mana tuh bae. Oke, jadi sebelum masih maki baca-baca jolo ku de komen-komen ini. Yang kena sama Mahmud Ramadan official, jarang nih cowok penyiar na Iga Radio. Iya. Jadi dek nagagawa uwa. Iya, jelas ku dek gaga cowok berarti dek gawa uwa. Maku ku nasang indo mana bisa setia. Iya. Jat sama tepat di kuwa uwa Iya. Lanjut. Mahmud Ramadan official. Indo mani maiga. Iya, Indo mani kasih tapodo de to manap ta bosa di. Iya, mangkalingi sadana. Kasih takwe Surya di Sukamti. Maka deh request lagu Teku Gili Rileng Indo Kalong. Oke. Terima kasih untuk Anda ya. Iya. Oke nih. Jadi koma gitu. Iya. Magani. Masih mani di alo kaku pareng kalingana sadagare. Ya panalo bini waktu nak kwede. Bini ya. Iya. Jadi koma gitu. Kampas di Deni Akbar. Salam dari Atapange. Bi Atapange si kampung nanasnya nih. Dembaji. Iya, salam dari Atapange. Oke, turani terima salat tadi. Iya, oke. Iya, jadi koma gitu. Iya pale Indo Kalong. Iya, Dembaji. Masih mau pole pareng kalingata mana? Iya. Ibali bare seleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah nih.